Mawulambile udzinga kudla, mawungadi udzinga umuntu lowatiko, udzinga inhlakanipho. Mangabe kude lokubona kulunga masinyane tude nawe udzinga sethembiso kuthi ngibani kepha lokwethembise kuthi mangabe ubona tinto atilungi yini letawugcina ilunge. Livi laNkulunkulu lingemandla akho letfele sethembiso lesimangalisako ngawe futhi likulethela kukhanya noma ngabe bekungathiwa kumnyama kanganani. Encwadzini yamaHebheru sahluko 11 verse 22 ngekukholwa Josefa asatawufa waphawula ngekuphuma kwema-Israyeli eGibhithe wabanika imiyalo mayelana nekungcwatshwa kwakhe. Nasi simanga selivi inhlakanipho yaNkulunkulu. Leo tindlela takhe tingafanani netetfu, nemicabango yakhe lengafanani nemicabango yetfu, nekubuka kwakhe kungafanani nekubuka kwetfu, ngoba yena ubuka inhlitiyo. uNkulunkulu ukhethe lamagama ngempilo yaJosefa. Ukhetha emagama akhe asatawufa. Ukhetha emagama kaNkulunkulu Josefa akhuluma ngekungcwatshwa kwakhe. Kube bekungilomunye bekangakhetha kubhala ngaJosefa ahlushwa kepha akholwa, ahlushwa bomnakabo bamthengisa kuthi wabambelele ekukholweni. Kumbe naye Josefa bekangathanza kufakaza ngekuthi waphuma njani emgodini ngekukholwa afakwe bomnakabo. Kumbe Josefa bekangathatha i-microphone afakaze ukuthi wehla njani waya eGibhithe wamethemba uNkulunkulu athengiswa. Bekangafakaza ngekukholwa ukuthi kumsite njani endlini yaPhothifa kwamsita ejele. Kumbe Josefa bekangafakaza futhi ngekukholwa akhothanywa bomnakabo nesive sonke semaGibhithe ahlala endlini yakanokusho ahamba ngetincola letisembili adonswa ngemahashi. Kepha uNkulunkulu longabuki njengathi, uNkulunkulu longacabangi njengathi, ukhetha kubhala ngekukholwa kwaJosefa asatawufa. Ubhala ngemagama futhi lamafishane kuthi Josefa asatawufa. Wakhuluma ngendzaba yemathambo, wakhuluma ngendzaba yemngcwabo. kuNkulunkulu tintfo tsine lesitibona tiligugu timcoka ekukholweni kwetfu kungenteka atinjalo kuye. Tintfo tsine lesingafakaza ngato kutsi senteni ngekukholwa, singcobe kufa, savusa labafile, sanqoba kugula, sangabanjwa ngilokwa nalokwa, sathola naku uNkulunkulu ngazuthi tintfo utibuka ngalenye indlela. kuJosefa akubonile konke lokho. uNkulunkulu ukhetha ingcenye yokugcina emagama lawakhuluma satawufa. Kukholwa kwakho ungakuthatsi ngendlela yokuthi letinto letinkulu letentekako noma longatenta ngako ngitona titinkhulu phambi kwaNkulunkulu. Laba lobabona ngathi banekukholwa lokukhulu kungenteka akunjalo phambi kwaNkulunkulu. Kukholwa kwakho lengingakusho akube nesiciniseko ukuthi kusime esethembisweni saNkulunkulu. Kukholwa kwakho kwende kukhulume, ngiko lesiyawusala nako, nami ngiko lengifuna usale ngako, usale nako kukholwa kwami. Sala neliciniso noma shiya abantu neliciniso laNkulunkulu ngetulu kwebashiya nesimo sebuhlungu setintfo letenteka empilweni yakho. Shiya abantu bethemba uNkulunkulu.
kunekwesaba lokwentiwa nguSathane. Shiya abantu babheke kukhululwa nguNkulunkulu noma ngabe wena awukhululeki, noma ngabe wena uyafa, uhlaselwa kugula uyafa, noma ngabe wena ufa awunalutho, kepha shiya abantu ethembeni, etethembisweni taNkulunkulu, bashiye banemicabango ukuthi ngeke kuhlale kunje. Ngekukholwa Josefa asatawufa, washiya umlayeto wekuphuma eGibhitha. Nawe shiya umlayeto lokhomba kwethemba kuthi uNkulunkulu utawukufeza la kwethembisile. Amen.